ngiyabonga amadola ambanga lesikhathi aguqela esena ukuqanga ndawo ngihamba ngeskreba akwijima ngasoba kancane usukade namanati kuyaqaqeka emasondweni imoto ezintsha ukugijima ngazo bese ingezwa indlela uNkulunkulu akangipile uhlanje kodwa lokho enginakho kuyangenelisa kabongishela Olodabeni wezwe uswethe kunuza lapha ngihambe insukweni ngalo ngayimpaka izibone endleleni ney'nkukhu zizeyikhudi cha manje kuyahambeka ngisuke nje ngo-3 ekwini angena lapha ekhamba nayina kabankulunkulu mase ngihoba-ke ngiyakuthanda nokuhoba ukuhoba abantu abazi ukuhoba ukuthi ngiqashe ngiyakwazi ukuqasha uNkulunkulu wangidala kahle nebala lami limnyama ngisheshe ngibonakala mina-ke ngumshozi wasemangambeni makhelwane kananga umshumali mzulu makhelwane wami lo sikhanselene emaqonqo khambathi zinto nje yonke yabona mina inkonzo isifundiwe le akekho mayiphethe isikutshela uma uyindoda yenze njani uma uyinkosikazi yenze njani uma uyingane wenze njani uma uyinazarethe wenze njani ayikho inkonzo edlulele ngoba unalo nanelungelo ukuthi uma ungazwanga kahle ngoba vele sengaba ney'sini anginamazi ngiyamahlekaba fisha phela le nkonzo engiyiphethe nalo iphethe nawe uma wayizwanga kahle unayo right noma unalo ilungelo lokuthi ufike ekhaya uqale phansi uyidadishe amen nomngane wakho amdadishela yona bengicela usiqale sivume eqala ushebe uNkulunkulu amen noma ukuze kuqale ngiphumele obala ngoba kahlupha ukuthi ushebe oshebe sibe ngobaningi uyazi uNkulunkulu akabongishebe amen umlando waleli bandla uthi uBombela kwathi ngo-1932 1935 1933 1934 wayekhuluma ukuyinsizwa zigida amakhehla komtshado nomhlongo waseKafandishi baba msibani mhlongo namakhehla omumalo nokhumbo ezigubhu kwendidi wasebantwana abanhliziyo nangidlelezela kulungile ngizosithala ngale kwentaba ngizobuya ngihamba ngenyanga enkosini yesitana ngabonkulunkulu awubona ngikombela kuyi awukaboni unyazi njengamanje iwaduma besaba emdletsheni ngabonkulunkulu amen ngiyabona liyakhokha ugonqile kumele nje emnyama liyakhokha liyabheka phela intombi manje kumele sidaweni yosina yemule noma ishada iyakhokha sasibabantu abasazi intombi manje uphuma uyoshada ayinje esitolo nomkhwenyana ezophuma bezomukela umakoti engena ekhaya akayi nje kubangani bakhe ngisedrobheni akaya ngoba usuke eqoqa amandla ukuthi la indawo enkulu iza kuze umakoti sobukana namhlanje emehlweni amehlo namhlanje
umshado ngesonto ezizayo loyithatha emagcekeni enyokeni mawuzokukhona ababhalisile ukuye enyokeni ngabe ngabaphakathi ezani bakhona esontweni ngoba wonke umntazana ethi umenywe enyokeni esigodlweni sesilo. Amen. Mawona kanakando qala manje ukukhitha dume mawona lokho khrekwayo ukhreke dume uyonyazi ngaba uNkulunkulu. Iyo ndaba thina siyikhuluma. Mina ngizizothola ukholwa abantu la. Futhi ngizothola izono zabantu. Kodwa inkinga imino nesono. Ngose ipaki imoto lapha esangweni. Ngabona umama begibelana bengathelana kabuhlungu. Yayibandliza ngawusengonile. Nawo abantu bazongena esontweni. Sengivimbe ngemoti ayinane emoti iscraper nje. Akho ngentethele lokho ngomama kaNkulunkulu. Unyas luNkulunkulu lubhombela. Amen. Belanga izulu luthiwe lenkosazana. Ngena ngayikhazi baba. Wonke emuva uthi 1 2 3 ufike kumina. Mawukhama phezulu uthi 1 2 3 ufike kumina. Luthi lapha ya ekhona sebelele. Ngelele. Awufuna ukubheka ngaba komama ngoba kanti si14 phela nabo. Ngaba uNkulunkulu. Kanti be14. Because I have my family 14 now about 14. Ngoba uyalinda. Na ayibonge ku23 na isibilingile su23 nayo. Nangona ufa sikuza insizwa ebeyishalala nawe kuhlipha ibhuku lakhe umphathi kade emmemeza njalo uma nge23 athi president athi amen. Kodwa bengekho kethe absent bese kushaya isiphambano. Mawuphula 23 ababili baze babathathu umthetho leli ivangeli uthi sokuhlalela lapha ya. Ucela umphathi eze kuwena uzomchazela ukuthi buyephi nangey'ntathu. Mangizwe izwi lakho
lawa uqala nje udadisha la ngibheke khona lawa abadlala umlabalaba bayazi umuntu odlala umlabalaba oyingcwele umlabalaba ubeka amatshe amabili noma amathathu bese uyazi nokushala lapha donke wakhala ibuthi nami ngiqonde verse lesithathu konzonyas amen ngokhona impilo kulabantu abaphapha emhlabeni abantu abezwe emhlabeni ukuthi kwenze njani kasazi uthi la ngaphuma ngelinye ilanga emvula sekwameni kwakho uJulayi usuphelele uJulayi yabo uJulayi masuphelele uyubona kasuphelele uJulayi uthi Nazarethe kuze isikhathi esikhulu leli bandla la ngizobona khona nabantu basesifogweni ethi Nkosi abantu basesifogweni uyobona ukuthi bakhuluma izwi liyaNkulunkulu bangalemukeli babheke lithi abantu basesifogweni uyothi mobeka umthetho babheke labala-ke nje omningi engekwazi ukumemeza ngoba sekukwande kakhulu ebandleni mawuthi ingane engayiluli iy'nwele ibuka ukuthi uyishukumeza mawuthi enganeni yakho izala mntanami ungayipendi inzipho ithi hayi baba ngihlukumeza lithi lilanga labo abapendi inzipho nalabo ababelula iy'nwele ngiyobabona ngakho bayobe nophawu lwasesifogweni manje ehlungu nonkosikazi wami uyipendile inzipho angazi wakho ngenze konke simbe inkangala ngiyikhomba kanjoko nje kanti kithi inkinga kaNazarethe uNkulunkulu akavula amehlo namadlebe sizwe unyazi kuphela emhlabeni amen mina ngiyigulela nje nomthethelela mina sekithempele ngiphethe asekho umuntu engimphethe bangifika nje behlezi kanje ufekuguqa ukuthi fekuguqa ngibuze babuke emehlo amandla batawonyazi ngiphume ngihamba owazosengifile ukuthi laba bakwethu laba abantu imndeni obaba bo-5 bakhona nabanye obaba bathi obaba abafowethu thina sithi obaba kodwa kukhona ukuthi ukhulume nomuntu ukhuluma inkulumo yakwenu uthi yabona manje sekhulume yakwethu unkulumo ngeke omunye ayiswe mina ngaqonde ngigide yabaxoxa bakwethu abafowethu isihlanu bese sigithi umgidi safundisa obaba sikuthethe yabona manje sesishawa kababa unyawo ngeke omunye umuntu phansi ngokusomekisela manje-ke ngifuna ukuzwa mangifuna ukuthi amandla mabeke abadawethu abona bonyazi ngifuna ngithi amandla badawonyazi akelisho amandla nakho-ke usekuhlenile nakabonkulunkulu yilowo ndaba mina ngikhuluma lothonaezi nokufika iy'nkomo lapha zilethwe hosinyaka labafana baselinda nekomiti yomfundi utelezi labo phole ekhaya lethu behlisa iy'nkomo ezingangey'nyatha ebithi iy'nkomo bese kwelembili enyele zifuna isango lokuphuma ngingabibikho isango igijimele inkomo igijimele ibuyile phambi komnyango lapho esitezi ngathi umuntu oyisiwula
emsakazweni. Amen. Sasibabantu abazi basakaza. Laba emsakazweni ukuvalelwe nje wedwa bese ukhuluma wedwa uthi ngiyanibona nonke ngihamba usho ungaboni umuntu. Injalo mina. Wayesethi bayablanda belethele izinkomo beza sebephungana. Yabona ubizwa unyazi awukhululeki. Uyivuma zonke izono mawusuke uNkulunkulu ophelele. Bayivuma izono babuye bafike baguqa. Wakwayisa isingi imoya yonke. Wasethi nine belethele izinkomo bathi yebo ba. Ezani baba bezempela zizohlatshwa bathi laba baye bathi baba bathi lezi ezimbili lezi inkomo ezimbili kade sifuna mina kade zoma ngani akona makhono nje lezi inkomo ezimbili kade zoma ngani nina ithi le wakhomba mabona kude wathi le imithi le nina sikuyihlaba sikuyihlabela iphepho niyalokuthi nihlabe imithi lenkomo ngadisho manje abonkulunkulu ufuna sithini ke wena ufuna sithini yikho ufuna sikusho ngoba umsebenzi womfundisi kuleli bantu umuntu umfundisi ufana nohlala umuntu abeke umfundisi enesitifiketi nomvangeli sakuleli ibandla esingamvimbela indawo eBotswana uyangena Zambia uyangena esitifiketi shodala ngoba umsebenzi wami hayi ngabe ngibatshaza imina futhi unyazi batholo yethu ngidlule ngizokhuluma lo ndaba la ukuthi inkomo mayiwazi ukukhuluma nonyazi wena usangabazi unyazi wenzani inkomo mayiwazi ukutshela unyazi ithi baba njengoba bezongibulala ngemna nomntwana eswini wena uthekela uNkulunkulu awumise manje wakuNkulunkulu la simbona sombuza ukuthi which is light kusho ukuthini maybe 1247 simbuza kusho ukuthini lo akaze thina somthetho inkomo ifike abaphambi konyazi lusendlini yamemeza ngezilayo nembongolani izizidala kodwa umuntu oyisula akazangaliswe kodwa noma sekukhulunywa kathathu ngosuku kufuna umthandazo wokulala nokuvuka nowesabathi wangezwa kwahlula imbongolo akhona amakhono nje ngibonze kwala sikasinda imbono mningi mina ngithanda ukubuza isikhathi ngoba mina ngakhuluma ngoshembe ngakhuluma noma nyanga embili ngakhuluma nje ngohlobo samacaba khuluma nje ngoshembe kuphela amen manje ukuthi inkonzo kanti abantu bathi akuloku kwikeza nepilot umuntu akuloku kwishadawana nesupersport umuntu asayizi inkonzo ehlubukile sapapa mayesiwula
Magodo kulala ndaba u4 ekhanda betingri ngabona mangri ngri awu4 nje enzela ubulathi imele zakhe simonakala amen bebani phongolo mawuthatha umthwalo wempuphu ihamba okhalweni umayibona ukuthi aziki ihlahla isikhathele ilento ephezele yona yathi mayifika emfuleni ithwele umthwalo wempuphu wena ufuna ukuyiphumuza ayidlile ivele indale phansi ithwele impuphu ivele phansi emanzini igike yonke nesalo bempuphu ukawe uNkulunkulu yenza imbongolo isikhathele Umayithanda ihambe nawe awukho umfula ifike ehlahleni umuntu okhuluma imbongolo hamba mfindo ukuyiphatha ngendlela ephathwa ngayo ubomfilele ayibamba yithi kumbongolo lo muntu yothi abona ihlahla lezo sinawe noma zogagane ishopakade ogaganeni noma enqaweni nempuphu ikhomise behlazi bemhlophe ihlathi ayisafuni imbongolo injani imbongolo ayisafuni umathalisa lombila yiko phela ngesisho esithi imbongolo idla emthwaleni wayo ihamba bonke iyaselashisa sendambeni bese iphenduka ithi iphendukele phi emthwalweni esakele imbongolo abantu basithwala ngapha nangapha bese ishaya isakalomlawa Shabeni ikade ningi imbongolo ko shabeni ozoke shabeni wenza ufisha yawuda idlale umbili idlabe emthwalweni wayo Nengathanda ufana nombongolo akubona imbongolo edijini imbongolo yabona yazi yakayambela futhi imbongolo yali yabangabusi kodwa umoya buwona sibona umuntu bese beke phansi yenza tudlule alibonga unyazi mangalethe unyazi noNkulunkulu abankufengile abantu abasaboni nje nanokufana bafowethu mina ngiyathanda ngesixoxo ejenelana sixoxe nangamakhaya sixoxe nangoNkulunkulu sixoxe nangobuthina nje inkinga enkulu inhliziyo inhliziyo siyisila ayikho la abafundi abahlakaniphile bafundela indawo ezothi inhliziyo yakhohlisa yonikele kakhulu ukhona indawo encane engiyifunayo lethi khona uJeremiya mina njengoba ngihlola inhliziyo Nasha iposting ngayizwa ngalaba ngithi bathi abashinde iposting abawungeke mina ngembezi ujamuki lojamuki manje sapapama yesiwula sathuthini mbongo ayikade kwasa ufike ubombe inkosikazi uthi ibizeleni yankosikazi yini lenkosikazi bathi baba lenkosikazi uprofeti ithi ngamthatha imbizeni uyabizwa uyafika uyahlala uthi ubombe hawuphela uyaphila ithi inkosikazi liyaphila baba uphila kahle ithi inkosikazi iphila kakhulu baba ithi hawu uthi ubombe hawuphela ngizothuka uprofeti walapha bethi le nkosikazi wakhona ukuyigaja ithi impela baba nginguye hawu kanam wena sengizobonga
isiguqo meleleni basemnyela abashumayela ezandla ngokwami isiguqo wathi bosuguqe kulo ndawo phambi kwesihlahla uthandaze esibona isihlahla esengakweni kwakho yathi nkosikazi yebo bathi ukwakhe isiguqo khona bese uthandaze wena uprofiti ithi nkosikazi yini ngizobuya ngizakhuphuka ngisale ngizobuya kodwa ngibone ngizwe ukuthi uthandaze kanjani futhi uthandaze esengo-4 uthandaze ntambama masekushwelele emva kasikisi yathi inkosikazi baba yaziva ukuthi ithini mathi baba ubelile umprofeti wangafanele ithi baba baba kodwa tema nje unkulunkulu ngodlawo yathi baba sasesitexo sasezulwini sakuhambe kahle mntanami washayelanga wagoqa ubhombela wakhuphuka ey'ntabeni zasemapondweni washona nazo phezulu wasala inkosikazi wathi lo mntu kankulunkulu uthanga wokuthandaza la waseqala lenkosikazi ntambama wathi akufika esekuswelele wathi aguqa uyazibika ujehova wajehova nkosi nakhula ngikhona usho umntu kankulunkulu wathi akoke lakhalikala wahamba endlini walala waphaphama ngo-4 waphinda khona wayesendlini uthe fika wathi nkosi jehova ngilapha la ngikhona kusho umntu wakho lakingadawa bona wabikwamene waphinda endlini
uyashesha ukuya imemori ayilasheke. Uyakhumbula sonke ngesonto wathi baba. Uyakhumbula washo ukubeka inkukhu yakho yathi nkosikazi baba. Wawulenze phezulu kopingo yathi nkosikazi baba. Angikwathi ukuya uvule umnyango wathola ikati sethetho betafuna selikhotha amadevu selishala ivali inkukhu. Uthi nkosikazi baba. Yabona ke mntanami. Sengihlanjulule kuwe wedwa Nkosi. Wangeneji lwatali mzwile wanalo lingusini wati nkosikazi bawathi lela kati habopentethelele mlona walibulala kabuhlungu nawe ngekubulawa kandlela yilo leyo ekhala nebuza kwakho usukhwela kangaka wena ubulala na akakabi uNkulunkulu empilweni yakho akakabi uNkulunkulu samkabaza funda baba wathi kaJeremiya incwadi inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke emnakho emzimbeni yonakele kakhulu inhliziyo futhi yonakele kakhulu lingozi lelikholwa elithi lona likholwa ngenhliziyo ibiyonakele ubani ungayaziyo inhliziyo lakhe linde asake ndawo asike uhlezi nayo uyibona ukuthi ayisafanele le ndoda inhliziyo ilikabi nkosikazi uhlezi nayo ubone inkosikazi yami ayisakufanele inhliziyo leyo inhliziyo ithanda amabeko amabi ukande itulo nokubulala umuntu ivume inhliziyo uthatha imali yey'ngane yokugcina uyothenga isibhamu akhona amakhono endlini ubuye uyishaya ndoda noma uyishaya nkosikazi noma umshaya okungalesibhamu afe mele dili phansi isho kanti sithi dadaleka inkinga usefile ngampela usefile lesibhamu avele umbulele ngaso asike emthethweni uzokwenze njani naka amaphoyisa nabenza komuzi sasibekela awukunzansi komuzi noma nabenza komuzi amaphoyisa segoli phela la indawo zakhona ziright nakhuluma ngendawo zasemahlanzi belikolibona iphoyisa lehlala apha ezelini liza kwakho gxawuzela sikhathi amabhande inhliziyo uyabona ke manje nanga amaphoyisa azobopha uke nokuze emnyango ubone ihlahla kamaphoyisa inhliziyo ayikezokusiza baleka ithi incwadi yeBhayibheli inhliziyo yonakele kakhulu ithi ubanoya woza nemali mina ngiyazi ukusho unazi ihlola inhliziyo zabantu kungabe inhliziyo ayikona inhliziyo yoku-14 nje izothi inkosikazi hawu sivelele phela labakhokheli sengihamba ngekhaya baba kaphalafini ulambile ya nkosikazi iye ekhaya itshelwe yini inhliziyo ayisavala ngo-14 isupulile indoda izindele kusofa izindele kuse ihlezi kusofa isithe inhliziyo esethe unkosikazi hawu abasibandane ubona ukuthi abaphathi omkhabela ngeke bakwazi uvu 23 ungakafiki uthi hayi
igenerator singayibuki. Hawa namhlanje udlala wona lawa osibambane ugenerator. Nokho phela ke bakhona ugenerator usahamba wona awukuba kancane usasaba kugidwa battery akazophatha konke. Hlale ivume inhliziyo yiko phela thembe vuma inhliziyo yami vuma ngimula ngimlandele vuma awuvuma inhliziyo enzengane evumile vuma inhliziyo yami inhliziyo yami vuma awuvuma What's up? Hola, no, hola. Right. You're tired and I'm finish it. I
sithi futhi idwaba senkosikazi ayibona idwaba ingazange ikhehle idwaba semnyama sifike nomkhongi amntwana eqhuba inkomo ezokhela inkomo makholwa hey angiyeki la ngasekushonile hey kumnandi kwayinsizwa mathatha kumnandi kwayintombi kumnandi komama kumnandi kobaba hayi kodwa ikhetha mfana ndivele utafula lejointing kuseselimala yake phakatheni awuyazi manje shonke nekhathi kalikho umsombuluko otshela imali ezalayo kuyinsizwa uthi akwavalala khona uyawakha nini umuzi akhona amakolo endlini vuma inhliziyo yami vuma ngibula vuma ngeke ngishadele inhliziyo yekholo lapha endlini ukungase uNkulunkulu usimema siyeJanuwari inhliziyo yakho iyavuma ukuthi uyongena Januwari singazange sigezane uthi yazi mfowethu ngalela langa wahle bangami kanti bayakuzwa abakithi asitule lapho manje uJanuwari noma uJulayi iyasitunga imithwalo ayingeni yonke izondo ayingeni lapha ababhumu awusho ukuthi imthethe langene ungazange udlule umphathi umshumayeli noma umkhokheli uyothi umkhokheli nginenhliziyo yami ayivumi awunikeli inkwata yokugcina umnikelo kaJuni noma Disemba ungazange uyigeze inhliziyo nomkhokheli lapha ngaphandle nomshumayeli lapha ngaphandle nomphathi lapha ngaphandle athi umphathi kuwe unkosazana athi uhambe kahle emzini kaNkulunkulu ungabe usehla senyuka nawe sizwa elapha eNazarethe ungadla amantongomane umyeke imoto zethu lapha ekuseni unqaka amantongomane azagcwala itshele ngoba vele awuncikile emotweni yakho awazi buyaphi nawe ngezenye ingane yempondo ngamangala leyangane ngoba yagcina iphose kodabeni angaze yaphoseka kanjani kodwa lenkosazana ayikhali kakhulu emkholweni uthi ufanga ubani ngelanga angayixoxileyo uthi umshubani ngubani ephethe inkonzo emhleni uthi uManazarete seyifana thina nejuba nekati wathi ikholwa liyijuba omubi uyikati wathi ngubani ngiyazi abanye bazongizwa wathi abangafuna umlalela balale unganika ishansi abantu abalalise kuleli wathi ikati alikwazi umndiza kodwa ijuba lendiza kodwa ikati kandiza wathi kodwa ijuba liyadliwa ikati ijuba alidli ikati alidli ijuba lonke asimba abantu abazi bayingameleyo akhona amakhono endlini ikati lisuka libambe ijuba bese lidabula la lishiya isibindi liyelo lidla inhliziyo yane yejuba akhona amakhono lisuka ikati la libambe ijuba bese liqhumisa esifubeni lishiya isibindi ngosinenyongo luye umleze liyonke into lidle inhliziyo yane yejuba bese lidedela uyofika ijuba segijimile utshalo sulukhahlana awijuba le kwawena kulidle walisalepi ekati indile esova yekati nekhona wenjalo ikhona ethandaza kodwa ikhona ngelanga alisho ukuthi amen lithi thandaza lithi yazi nambethele sekele umubi
Sekuthintekeni, sekuthinteka inhliziyo. Asazi ukuthi abe mntakaNkulunkulu. Igazi mina valemada naphetelwa mina. Sengene omubi. Vuma inhliziyo yami. Inhliziyo yami.
bejubane ngamanje ayikoka inkosi nozizwa ihlonipho iphelele ayikoka ayibuyise nozizwa uthando luphelele lothando lumzalwane ayikoka ayibuyise luze kuye yini montana nenkolo elinwa Moyise ushayelisa nomusethebeleni sithi ingane zelabashu eJudiya ngomnyaka usuke ngane yodwa ithi wathi lubhuti ngeMercedes ehambe bhalete emgwaqweni wayele wabuye ngeMercedes wale wadlula ikhehla ithwele ekhanda lilesini uthe buye wathathu wobele wabesejume kakhulu wabisa imoto lomfana wathi mkhulu lathi ke dela mntana moto yangabe lathi ke ngiyaphambili mkhulu kibela sahamba lathi ke sayilungile angakinga ngiyakwazi baba wahamba lomfana wajika wabuya nekeza liyele wabuya wasuka jika esithenga wabuya ufika wahamba kulo mkhulu ngekugibela lathi ayilungile sengigathele mina sengishisile wathatha ipaka vulimisa Kristo mfana wafanga emuva ikhehla wabuza ugezi leni mkhulu wafaka impahla zekhehla kuMercedes ebhutini wavala uvalani uMercedes yabona uMercedes imoto edisabisa abangibethinda wavala uMercedes mkhulu ngena wathi mkhulu hlala ngabamntu ngaphambili ngihamba ngena langeni ikhehla lahlala ngaphambili wasevula lezi mfana evula la uMercedes lijulukile ikhehla wafika bayekona rarathi ikhehla laqamba ivebetha yahamba imoto yathwishiye Mercedes ayiduma awuyizwa Mercedes ayiduma mayiduma isukusisikrepe amen ubona ngamageje ethi Mercedes yahamba imoto wavula umusic umfana wavulela ikhehla lashanga uqukula phansi ikhehla nevumomnandi yahamba Mercedes nasetikela ndodana wathi umfana oshaya Mercedes baba lalela mntana umthwalo wami wathi umfana wamkhulu washisiwele umfana yakhalela phansi cha ungemumva baba ngubeka nje ukuthi wathi ungavela mehlisa Hinda mkulu, wameshuka mthwalo wami. Mkulu, kama ushezashe, watauleta nini? Maufe uleta nashise. Ushaleleni, usisani.
Yashaya, it's pretty fast. I was going to
isishweshwe khona izishosho leqoko mama ka ayeleko bhejeni abuya athi mama right othi mama right abangazazi ezizindaba ijulusa amathumbu nomvuzo wenyama iyashisa intaba egongweni amabhletsheni ayale abuya eze nkosazini nkosikazi ulungile yathi ntumbile nje ngilinde ibhasi hawu nkosikazi ulungile wathi ayisiba amabhletsheni itheka sijuluka kakhulu yabona amaphoyisa bengahambi endaweni uhleli bezangu akahamba amaphoyisa yathulula inkosikazi mama uninde athilinde ibhasi akafiki asesolile amaphoyisa something's burning there yabona amaphoyisa something is cooking in Africa. Umgomo ugcwele inyama nesopo uyabila akona makolo nje amen nikona makolo ingomo njani beshisa ugcwele isopo nenyama urathi mama ngelight ulindele ilindipha akamabosi semlungile usukume sokulindisa ngathi ibhasi wasukuma lo mama wasukuma umama yojabona wena akona makona amen wasukuma umama inkonzo enkosi yojabona
ugcwele zonke ishadi zenyama. Sukuma wasukuma. Hayi manje amaphosha mama. Suphelile nje. Nesono senjalo kubese phezwaso engafuna usivuma. Uyabona nje umuntu abone azaphumela abathambala akafuna ukuvuma isono. Bayothi befika abashumayeli esegiza kancane endlini ungasahlukani umoya nenyama senabishibhoshi sekuthanda ukuthethanela ibethu endlini sesuke esefuna umshumayeli kanti ehleli phezukwani phezu kwesono esihlaka usivuma asibeke kuwe munye umthetheleli bantwana. Amen. Nenkolo yinye emhlabeni inkolo yonyasi lekhona kuphela abawushembe munye esimkhonza sikhoza unyasi. Yabona lento ahlezi kuyona hey wase sidideni wase silimana dini kwasho kudala mase yebo sokumbokela aqonde nkosikazi ka-14 usalungile wasahlukani sokushumayeli sizwa ezulu uyabona isho kancane sizwa kodwa bona abashakabezi uyababona wona umuzi wasehleni uyabona bese kalaza umshumayeli ukambe mzokwenze njani manje nange ngasaboni yini enzoyenza seyasonda lengane kwemini esimide mawugula imini le akalazi umshumayeli asakwazi ukuthandaza izolo lokuthi akadingi thina sekufikile ukufa usadinga uthi mgeze sekufikile ukufa usadinga uthi mnqambe izipho uyabuza umshumayeli esho kancane eyihlabelelela eyivumela yena ingoma endlini ethi evuma ingoma egcwele udlawu hawu bezulu hosa ubuza umshumayeli endlini iletha abantu isibambane isincengela nomuntu ukuthi ahlukane inyama nomphefumulo kushembe akasize athethe icala ahlukanise umshumayeli uyancenga ufonele uNkulunkulu ezulwini ufonele unyasi ebuhleni uyancenga uthi wena udlawu uyabona ngaleza ikhathi zoma bethu uhlukana ukuphakama uvela uhleli oma bethu babe negebhezana zamaduku amhlophe abadala bazokhumbula ayinamathopha amathathu ayakhiwa umkancwane
Ushengezi losehlukile solethe ezinhle. Ayakho uwe lamadhuku ebhaliwe laphezulu about education. Wabonakala ngophawu ungowani ungoni ngayizwi. Kwabona ngoma abafuma bathu bekhama ezantsi lapha endaweni abantu abazi igama zilapha ezantsi ngezintsha lezi eziphezulu. Bakhupha bathu nendaba zezimhlophe befuna emgidini bethi kozoni le esho izinkozi kozoni lena yesu izinkozi kozoni le ufeni wafeni. Ha, Manazareth, namhlanje kunengoma ekhona esontweni. Itabamba bambazo sale ehleni. Amen. Khona vele lezinsuku itshela umalume etshela umshaka simdinga. Bayishona ngoma. Manje ngoma Pongolo konke la sikhona batshela nomshaka, tshela umalume atshela umshaka. Ugcwele uNyaza simdinge. Amen. Amen. Amazabo amen. Amen. Ethekwini ngimbaleki igodi ngiyabona. Ethekwini ukhona khona ingoma ihlatshelelwa phansi. Ayivuna phezulu. Inyazi lami ngiba. Esa.
ngibopha kapina phumela ngoba phela azashathi lapha lokho saphula sasifuna ingoma wena mama siphuma ngomunye njengalo ngalelola ngasibali baphuma kamama ekalo phuma ngona singene emnyango nona kodwa ngalelola ngasibali baphuma ngapha ngoba ayifuna akho ukuthi inzalo yithi ayibafuthi nanzalo yithi amen imazalo indoda bafowethu fuke ngifisa ufane baba wamthola ngifangwazi baba wawinkinga zomuntu mayandlelewe yade ukuthi lihlonge impela izokutshela engifisa ufane baba ufika kwezeni hey yawona mama mina wenezwe encane wakhuluma wazohamba emhlabeni wangena nalethuneni izwi lakhe akekho ashiya kene ekhaya nami ngikula nje kodwa angikwazi ufana nomama manje mina ngiyakwazi ukula isibhinqa ngiyakwazi ukula kwe-English akikulela English ukubona English yayazi kumfundisi phela mina amen akikulela English manje ngishaya lo phethe ikostini iphethe kahle angazi ngazi ikostini ngilazi igama lakhe ngiphe baba abanye bayisikole labakhumbule edesikini bashobanyela akikhumbuze naze ngikhohliwe memerenu anoza ukuthi izinto right edesikini babona ukuculwa ushawa lezi ingoma zey'nkolo uzobe ehlala ikhiye esihlangane khuluma ngekhiye manje ngingeza angikhulumi ngendlela khuluma ngekhiye amen ikhiye yasedeskini noma esikoleni noma ehholo noma emissionary ithi sithi ama talenta
khona nje la angazi sengagula kangaka uthe ukhathele inyoni yebhola unonaba nami wengathi ngogula nje manje akathi wakali inkinga sengangena umoya yabona isangoma singena umoya sidela abazali sidele yonke into sidele ingane zabo sisizingena umoya mna sengiyagula ningangilaphi futhi ningangiyale nje uzongilapha amen mangigula nje kanje ngifa ngifela unyazi right ngoba ngizogula ngithonto uzongilapha angizofa ngifela unyazi Nkosi usenizwini kwabuhlungu kuphela kwenkonzo zwini kodwa inkosi yenze njani ikusenizwini othitelile asinde mona Nkosi usukuqala ngwe iphelile Funda ngobuza kuphela ngempela iphelile mama sakungeza na 42 ingoma mashumama ishumi nantathu amatalenta na